Dakkel ang makaapektar, ti panagkalap dagiti nasurok sa hagasot a miyembro ti Dilavo Fisherman Association iti ili ti pasukin Ilocos Norte ti pan nakadadael ti Lambaklad. Aday ito'y ti kangrunaan nga aramaten da a pagkalap iti karigitoy a panawen. Sigon ti presidente, tinasao nga asosasyon ket namitlo na daras a nadadael ti Lambaklad. Aday ito'y ket ag-upat at awenen nga us-usarenda. Adaytoy ket inpaay ti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources iti probinsya. Ngem kargitoy lang nga adda iti maipagarup anang dadael. Tinerdida manen apo. Kita nyo met nagsinan. Han nga aramid tikan detoy no dikat aramid man taon. Naamuan at ilang barangay Dilavo pasukin ti adda kastoy a klase na a pagkalap iti probinsya. At malaman ko sir, siyempre, madilat at trick namin, sir. Dinadahil na rin dito pagkalap ni sir. Hindi, manlama ko kunada nga rin, sir. Perjenda, tarimimento lahat naman sir. Di ka umano, perjenda, tarimimento man. Yan lang tima ko sir. Ala sino ka man ngamang ko kaya tibaklad, may wano ko Nito lahat po, just ti makamuking kan. Nuda kami. No nyat aramidin nyo dita kaya milakit nga i-repair mento man Di damo na dati leader na muting kastada manen. Idi kuan pidwa naman sir. DJ mga porsyonen. Dati impiludan dati mut playground na. Dati mismo pagayayaman ti ikanen no matrap da ka dati playground. Ket siyempre patingat tilamos DJ sir no kuan. Kada jay playground na, jay damang agay ay ayam, sadan to sumrik ten tibubo. Kada jay to yung tibubo ng series yung tumot da jay iti ingato mi, nga pakaisuputan da jay ikanin nga maharbis minukan sir da jay. It iso, da jay matirin ang gasan dan sir, ayan datay playground na. Iniiwa da jay aglawlaw na sir nga, kada jay mga nasurok nga kwa nga ta da jay sir, 100 nga nasurok nga metro. Mismo at tinurong ti JCQ News Team, pakairamanan dagiti mangidadaulo, tinadakamat nga asosasyon, tinakaipakatan ti Lambaklad. Apat siyan dagiti miyembro nga adda dagiti madi ti panagpampanunot na ang mangalap aditoy iti nang dadaelan dagiti hanpay ang masinunoo a suspetsa. Ita, nagpas guys. Maladingitan launay ti kapitan, itinasawa barangay, gapwanan na, kati panagkalap ti kangrunaan na pagsapulan dagiti kabarangayan na, ngem kastoy paylaeng met, tinakapayan ti kangrunaan nga us-usarenda nga agkalap. Ay milyon dito sir, mga mapantapat a milyon dito sir. Kada ito sir kita impaimot iti katibipar. Kada kamot dito yung kwaiso nga dito mo ti pagyamyaman namin sir. Iti kwati DA nang runa iti Bipar, natulungan da kami mat kada ito yung problema mi nga kwati panagkalap mi tano amot nga gapo kada kwa da awam mot dito nga pagkalap mi sir. Nang runa kini Apo Mayor. Ay sumot ti may nga nagkidkid daw kada nga pagsapulan mot dagiti pa kabarangayak. Kapag pasaw na sir dito kami mat lang kwa agri-rely. Ito bye-bye. Kas makita yung mountainous area mo dito ayan tayo, awam mo dito nalawang nga pagtatalunan, tapos nakasta alternative kumamot pagsapulan dagiti kabarangayan tayo sir. So dito lang mo, source ti pagsapsapulan mi, kasta mo sir nga awam mo puspuso na, dito tao mo nga nang dangran. Sa bagay sir, awam mo masuspect kami. Nga kwata awam mo dito naktualam mi pa no sinot kinaramid ngam konsensyanan tumot deta na sir. Dinawat ni punong barangay Ulnagan, itinadakamat a barangay, asapay kuma, tahaanen a maulit pay, ti pan nakadadael tinasao a pagkalap, gapwanan na, taado a pamilya, ti maapektaran. Ti kumamot panunutan nan, ado nga pamilyat maidamay met, adot na apektaran na po. Kada ito yung naipaay nga pagsapulami, nakadadot na apektaran nga pamilya. Kiti lang makunak mo't kadakwada, ala kita dapat kumamot at makonsensya kay mo tinapo. Anyo kadmot ulitin na yun, tanakita yung mo't, no kasan pa nagsakripisyo da. Dagiti kabarangayak, nga nang tarimanan man da ito yun po, kita ala barbaring maitapugmin tumang ka dito yun, tao may yun tumang dadaalin nga tan. Pangasyo basit, tahan nyo ka aramidin da tan ta,
gusto mo jay namiklon nga darasen nga mayo panangdangran kada nga pagsapulamin na po. Kapal ako karkararag may taag siya at kayo. Ang kami nga mangirurumun ti tao apo. Para ti JCQ News, Joey Cordero Kiawit, nagipadamag